Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Tanzania. Perezida Samia Suluhu Hassan yemeye ko isura ya Tanzania yindanyijwe n'imvururu zibayisuye icyo gihugu mu matora ya perezida mu kwezi gushize yateje impaka zikomeye. Mu ijambo yavuze ubwo yakiraga intero z'abagize leta nshya, Samia yaburiye ko urugomo rushobora gusubiza igihugu inyuma. Uyu perezida w'imyaka 65 atanini tubejejwe n'inguzanyo zitangwa n'ibigo mpuzamahanga, ariko ibyabaye byashenye ukwizerwa kwacu mu mahanga. Yatangajwe ko ari we watsinze amatora ya perezida mu kwezi kwa 10 uyu mwaka n'amajwi 98%, ariko abatavuga n'ubutegetsi bamujwe guhatana bamaganye mu matora bavuga ko yabaye guha inkwenene demokarasi. Lazarus Chakwera waza ari perezida wa Malawi, ubu ni umwe w'umuryango wa Commonwealth, yitezwe kugera muri Tanzania kuyobora ibikorwa bigamije gwiyunge hagati y'impande zombi. Abantu barirwa mu magana barapfuye ubwo abashinzwe umutekano baburizagamo imyigaragambyo bikinze ihagarikwa ry'umuyoboro internet ryamaze iminsi 5 nyuma y'ayo matora ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10. nk'uko barwanya ubutegetsi babivuga, abategetsi ntibaratangaza umubare w'abapfuye. Amafoto na video biteye ubwoba bigaragaza abanyatanzania bapfuye bikomeje guherekanwa ku mbuga za internet nyuma y'ayo matora yateje impaka. Abakuru b'ingenzi b'abatavuga n'ubutegetsi babujijwe guhatanamo, umwe muri bo yarafunzwe, undi yangiwe ku mpamvu za tekinike. Urwo rugomo rwari ruteye ubwoba ku gihugu cyari kimaze hafi imyaka 60 kibungabunga isura y'uko kirangwa n'ituze n'umutekano. Abantu nibura 240 barizwe ubugambanyi nyuma y'iyo myigaragambyo. Mu cyumweru gishize, Perezida Samia yatangaje iperereza kuri izo mvururu ndetse ashishikariza abashinjacyaha gutekereza kugabanya cyangwa se gukuraho ibirego ku bantu bafunzwe batagize uruhare rutaziguye muri iyo myigaragambyo. Samia yageze ku butegetsi 2021 nyuma y'urupfu rwa John Paul Magufuli yasimbuye, ndetse mu ntangiriro yashimwe gukoroshya ikandamiza muri politike, ariko kuva icyo gihugu rwa politike rwarafunganye. Kwa kabiri yateguje ko imanda ya kabiri ishobora kubamo ingorane mu bukungu, avuga ko kubona ubufasha bw'amafaranga bwaza abanyi mpuzamahanga bishobora kutazoroha. Ati kuri imanda ya mbere twajyaga tubona inguzanyo zivuye hanze kubera ituze ryacu n'iterambere twagezeho, ariko icyasha twikizeho ubwacu ubu gishobora kutubera imbogamizi. Samia yabwiye abaminisitiri be ati kubw'iyi impamvu tugomba kwibanda ku gukusanya umutungo w'imbere mu gihugu no gukoresha neza umutungo Imana yatwihereye. Umwe wagize leta nshya igizwe n'abantu 27 ni umukobwa we Wani Hafidhi Ameir, yagize minisitiri wungirije w'uburezi Mohamed Muchengerwa. Umugabo wa Wanu yagumye muri leta agirwa minisitiri w'ubuzima. 7 bahoze muri leta yabanje bakuye mu myanya yabo. Ku wa mbere Shiri Bochwe, umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Commonwealth w'ibihugu byiganjemo byahoze bikolonizwa n'Ubwongereza, yavuze ko Chakwera yitezwe ku biganiro byubaka mu gihe cy'ubutumwa bw'iminsi 4 muri Tanzania. Yitezwe kugira inama nyunguranabitekerezo n'abategetsi bo muri leta, abakuru b'amashyaka ya politike, imiryango itari ya leta, ndetse akagira inama n'abakuru b'amadini n'abayobozi gakondo hamwe n'abahagarariye ibihugu byabo muri Tanzania. Nararanganije amaso abanyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika baranzwe nyinshi za M7 azafasha imidugudu ya Kasheke n'abituna mu murenge wa Sobanyungu muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru kuva mu ijoro ryo kuwa 2 rishyira kuwa 3 nyuma y'imirwano ikaze n'inyeshyamba za Wazalendo zikora n'ingabo za Kongo. Mu gitondo cyo kuwa 2 ushize, inyeshyamba za M7 zagabye ibitero ku indiro bya Wazalendo muri iyi midugudu zashoboye kwirukana inyeshyamba za Wazalendo mu indiro byazo. Nk'uko amakuru aturuka mu gace agira mu kinyamakuru Actualité CD, ubunyeshyamba zigaruye inkambi zose zatawe na Wazalendo Ikasheke ndetse n'abituna. Inyeshyamba za Wazalendo zasubiye inyuma zerekeza Ikabutu aho bahuriye n'ingabo za leta. Abatuye muri iyo midugudu bahungiye muri groupement ya Warungu muri teritwari ya Warikare. Mu gitondo cyo kuwa 3 rero ko hagaragaraga umutuzo ku murongo w'imbere y'urugamba, nk'uko amakuru akomeza bitangaza. Hagati aho umunyamabanga wa leta ya Qatar ushinzwe ububanyi n'amahanga Dr Mohamed bin Abdulaziz Al Khulaifi yatangaje ko guhuza abahagarariye ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa n'inyeshyamba za M7 birimo ingorane zikomeye zishingiye ahanini ku kutizerana. Tariki ya 15 Ugushyingo leta ya Kongo na M7 bashyize umukono ku mahame shingiro 8 yitezwe gufasha impande zombi kugera ku mahoro arambye. Ibi byagizweho nyuma y'ibiganiro byayobowe n'abahagarariye guverinoma ya Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro cyere n'ikinyamakuru Breitbart, Minisitiri Khulaifi yavuze ati uko tubibona aya mahame shingiro afatwa nk'igihe cy'ingenzi mu rugendo rw'ubugoromo n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Twumva neza ko ari akazi kagoye cyane, ni ibiganiro bigoye bihuza impande zombi zihanganye kubera ko hari ukutizerana gukomeye hagati yazo, ariko dushimijwe no kuba twarashoboye gutuma haboneka ibisubizo bifatika. Minisitiri Khulaifi yakomeje avuga ati biragoye cyane kubera impamvu ebyiri. Iya mbere ni ukutizerana hagati y'impande zombi. Ijambo kwizerana ntiba mu nkoranyamagambo y'impande zihanganye. Ibi bituma umurimo w'abahuza wo kubaka ikiraro no kuziba icyo hagati y'impande zombi ugorana. Ibiganiro bihuza abahagarariye leta ya Kongo na M7 duha byatangiye muri Werurwe uyu mwaka nyuma y'ikiganiro cyahuje Emir wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani na Perezida Paul Kagame na mugenzi we Tshisekedi, gifatirwa umwanzuro wo gushyigikira ibiganiro bya politike nk'inzira yonyine rukumbi yakemurirwa amakimbirane amaze imyaka myinshi mu karere. Minisitiri Khulaifi yasobanuye ko ari ubwo biba ngombwa ko Qatar idahuriza abahagarariye leta ya Kongo na M7 mu cyumba kimwe mu rwego rwo kwirinda ubushyamirane, ikabaganiriza mu byiciro bitandukanye kuri gahunda zatuma uburasirazuba bwa Kongo ubona amahoro arambye. Ati hari ubwo tureka ibiganiro bitaziguye by'abahagarariye impande zombi tukabashyira mu byumba bitandukanye kugira ngo tuvugane byinshi kuri gahunda nziza zizafungura inzira iganisha mu gukemura amakimbirane.
makimbirane. Yakomeje agira ati ingorane ikomeye ya kabiri duhura nayo mu by'ukuri ni imirwano. Aya makimbirane se ya politiki n'ayitwaje intwaro bo mu gihe turi mu biganiro. Hari imirwano no kwica byagize ingaruka ku nzirakarengane z'abasivile. Tekereza ingorane biri kubera ku rugamba bishobora guhita bigira ku meza y'ibiganiro. Minisitiri Kuraifi yatangaje ko ari ubwo umunsi ntarengwa wo gusinya amasezerano ujya kugera impande zombi zitarumvikana ku ngingo ziyagize, kubera ko buri ruhande rushaka kungukamo byinshi, bikaba ngombwa ko abahuza barara amajoro banoza inyandiko zishobora gutuma babwumvikane. Ati ndibuka ijoro rimwe mbere yuko haba umuhango wo gusinya nari kumwe Dr Masadi Bros muri Sheraton Hotel kugeza saa 8 z'urukerera tunoza imirongo mike y'umushinga w'amasezerano y'impande zombi. Uko usatira iherezo niko birushaho gukomera kandi birumvikana buri ruhande rushaka kungukira byinshi mu masezerano. Uyu muyobozi yagaragaje ko bitari gushoboka ko bagarira leta ya Kongo na M23 bajya mu biganiro ngo bahite bagera ku masezerano ya burundu, bityo ko byabaye ngombwa ko Katari n'abandi bahuza nka Amerika baca umuvuno wo kuganira ku ngingo ku yindi no kuyemeranyaho. Ati twatekereje ku buryo bwihariye kuri aya makimbirane gukurikira urugendo nakwita rw'intambwe ku yindi. Ntibyari ngombwa guhuriza impande zombi mu cyiciro kimwe kugira ngo ziganire ku masezerano y'amahoro ya rusange ku kanya, ahubwo habayeho gutera intambwe ku yindi. Minisitiri Kuraifi yasobanuye ko nyuma yo gusinya amahame shingiro hagiye gukurikiraho ibiganiro kuri 6 mu 8 muri yo gukuryo kurekura imfungo n'iryo guhagarika imirwano yasimwe muri Nzeri uyu mwaka. Amahame azaganirwa harimo korohereza ibikorwa by'ubutabazi, gusubiza inzego na serivisi za leta muri Burasirazuba bwa Kongo, iryo ngamba z'agateganyo z'umutekano, gucyura impunzi ziri mu mahanga n'izahungiye imbere mu gihugu, iryo kuzahura ubukungu mu bice byibasiwe n'imirwano, n'iry'ubwiyunge no gutanga ubutabera. Ibi biganiro si byo bya mbere bibaye bishakirwamo igisubizo cy'amakimbirane mu Burasirazuba bwa Kongo, ariko byabanje byose nta musaruro byatanze. Minisitiri Kuraifi yasobanuye ko umwihariko w'ibya Doha ari uko byo bitereba ku mutekano muke gusa ahubwo ko binereba ku bukungu nk'icyatuma amahoro arambye aboneka. Uyu mutegetsi yagaragaje ko kuba abafatanyabikorwa mpuzamahanga bizewe nka Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bashyigikiye ibiganiro bivuye inyuma bibyongerera agaciro bikanatanga icyizere ko bishobora gutanga umusaruro. Yemeje ariko ko n'ubwo ibiganiro bya Doha byihariye bikanizerwa kurusha ibyabanje, agihamya ko kubariza imyanzuro ivamo bizakomeza kugorana bitewe n'uko leta ya Kongo na M23 bitarizerana kandi imirwano ikaba ikomeje. Ati se kubariza bizagorana. Ati cyane rwose tuzahura n'ingorane mu ibarizwa ryabyo 100%, ariko twese twemeje gukomeza guterana intambwe ku yindi n'impande zombi tugana ku mahoro arambye. Ubwo leta ya Kongo na M23 bashyiraga umukono ku nyandiko y'amahame ngenderwaho ku itariki ya 19 Nyakanga, Katari yagaragaje ko amasezerano y'amahoro ya rusange azasinywa mu ntangiriro za Kanama, ariko ibyo ntibyabaye. Inyandiko yasinywe tariki ya 15 Ugushyingo igaragaza ko impande zombi zimara kuganira ku mahame shingiro 6 zikumvikana ko ibarizwa n'ingingo zose ziyagize aribwo bizasinya amasezerano y'amahoro ya rusange. Naho abagize umuryango w'abarundi bo mu kibaya cya Ruzizi bo muri teritwari ya Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo bandikiye perezida wa Kongo Kinshasa bamusaba gutabara abaturage mu gace bamaze imyaka myinshi bakorerwa ubwicanyi ihohoterwa n'akarengane gakabije. Umuyobozi w'ikiremwa ry'abariya abaturage Raymond Sheria Muriro mu ibaruwa yandikiye Tshisekedi ku itariki ya 13 Ugushyingo yagaragaje ko mu kibaya cya Ruzizi hari umutekano muke ukabije umaze imyaka myinshi ugaragara muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri teritwari ya Uvira. Kopi y'iyo baruwa yanoherejwe abayobozi barimo perezida William Ruto wa Kenya, akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Paul Kagame w'u Rwanda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Salva Kiir wa Sudani y'Epfo na Hassan Sheikh Mohamed wa Somalia. Abandi bahawe kopi ni perezida Joao Lourenço Wangura muri iki gihugu umuryango wa Afurika yunze ubumwe, perezida wa komisiyo y'uyu muryango ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'umuryango Antonio Guterres. Abarundi ba mu kibaya cya Ruzizi bavuga ko bamaze imyaka myinshi bakorerwa ibikorwa by'iterabwoba, ubwicanyi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ivangura rya politike, akajagari k'ubuyobozi, ubukene bukabije n'isenyuka ry'ibikorwa remezo. Bibukije by'umwihariko kwicwa ry'umwami wabo Ndabagore Nsabimana Floribert kimwe na bene wabo bagiye bicwa mu bihe bitandukanye. Ibyo bagaragaje ko byateye gutakaza icyizere, bikaba byarateye ubwoba n'agahinda gakabije. Mu ibaruwa bandikiye Tshisekedi kandi bavuze ko nubwo batanze ubusabe bwabo inshuro nyinshi ku nzego zitandukanye, ibyo basaba byakomeje kwirengagizwa. Bavuga ko ibyo byose byabateje gukomereka mu mitekerereze no mu kumva ko leta yabatereranye. Aba baturage basobanura ko batarwanya ubutegetsi cyangwa se ngo basabe ibintu by'umurengera, ahubwo basaba gusa ko bahabwa ubutabera, uburenganzira bwabo nk'abaturage no kubahirizwa k'uburenganzira bwa muntu. Mu byo basaba Tshisekedi harimo gukuraho no kwirukana ingabo z'u Burundi, imbonerakure n'abarwanyi ba FDLR bagaragara muri sheferi yabo. Bavuga kandi ko abarwanyi bafatanije n'amatsinda yitwaje intwaro arimo Mayimayi, Wazalendo bakomeje guhohotera abaturage, kubasambanya, kubasahura no kubabuza umutekano. Aba baturage bavuze ko ubufasha bwa leta bukomeje kugaragara nk'uri kure yabo muri ako gace, kandi ko ibyo bihirwaho imitwe yitwaje intwaro n'ingabo z'amahanga zikigira nk'abategetsi ku butaka butari ubwabo. Ku bw'abariya Barundi igihe kirageze ngo leta ya Kongo ikore ibyihutirwa bigamije kurengera abaturage, kongera icyizere mu buyobozi no gushyiraho ibiganiro byimbitse kugira ngo ibibazo bimaze imyaka myinshi bikemuke. Bungamo ko Abarundi baba muri Ruzizi bihanganye igihe kinini kuri ubu kwihangana kwabo kurirwana ku ndunduro, gusa bagaragaza ko bafite icyizere cy'uko ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa butazatererana abaturage.
abaturage babwo. Nasimbukiye muri Uganda, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditse ko Perezida Museveni yasabye abanya-Uganda gushyira imbaraga mu turimo tw'amaboko bakikuramo ibintu byo guhora bashaka imyanya ya politiki kuko nta kazi kari muri leta kakwira abaturage bose kuruta kugana ubuhinzi. Uyu mukuru w'igihugu uri kwiyamamaza mu matora azaba umwaka utaha mu kwa mbere yatanze urugero rw'uwahoze ari umukuru w'akarere wabivuyemo akajya mu buhinzi ubumeze neza cyane. Yivuze ko abantu bakwiriye kuyoboka ubuhinzi bakareka kwirirwa mu bintu byo kwiyamamariza imyanya ya politiki. Perezida Museveni yifashishije urugero rwa Johnson Basangwa waretse ubuyobozi mu karere akajya mu bworozi bw'inkoko. Yavuze ko ari urugero rwiza rukwiye kwerekana abandi ko muri politiki nta makiriro arimo. Uyu mutegetsi mukuru wa Uganda yavuze ko Basangwa hakaza abantu bagera kuri 300 nyamara nta munyapolitiki wahemba aba bantu, ndetse ahamya ko uyu mugabo uri mu bamananiraga gutegeka akarere ubu yinjiza nibura miliyoni 30 z'amashiringi ya Uganda buri kwezi ayavanye mu bworozi bw'inkoko. Ibitabaho ko wakwinjiza amafaranga uri umunyapolitiki. Minisitiri w'uburezi muri Uganda madame wa Perezida Museveni Janet Museveni nawe yibukije abaturage ko bagomba guhora bazirikana kubumbatira ubumwe bwabo kuko rero nkingi mwikorezi y'iterambere. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda madame Anita Amonge yasezeranyije ko abaturage mu karere ka Buyende bazamuba inyuma mu matora ku buryo Imana azayitegeka atsinze ku majwi nibura 98%. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kenya, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditse ko umusore w'imyaka 20 ukomoka mu ntara ya Baringo muri Kenya yateje yegereye mu itangazamakuru by'iki gihugu agaragaza akarengane kwerwa ko bamaze gusaba inshuro 8 kujya mu gisirikare cyangwa se mu gipolisi cya Kenya akangirwa kubera ubugufi bwe. Ikinyamakuru Daily Nation kivuga ko kujya mu ngabo na polisi muri Kenya bisaba ko ufite nibura metero 1 na santimetero 73 kuzamura, ariko Idris Kiprop ntazo afite kandi ngo ntacyo yakora ngo yigire hejuru areke n'abandi. Uyu mugabo uhebeye igipolisi avuga ko uburebure bwe bwa ntabwo ubwo nirinze kuvuga ubugufi bwamubereye ikibazo gikomeye kuko inshuro 8 zose amaze kugerageza bamubwira ko nubwo abikunda ari mugufi batamwemera. Daily Nation yavuze ko Kiprop bwangirwa ku nshuro ya 8 ku wa mbere kubera ubugufi bwe, ariko ngo si igikuri. Yegereye abapolisi basaba ko bamubwiza ukuri impamvu atemererwa kujya mu mwuga akunda kuko aza abapolisi bareshya nawe bari mu kazi. Abasaba ko ubwo banza bakabirukana bose bareshya nawe. Uyu musore avuga ko yagerageje no kujya gushaka ubusekirite ngo ajye arinda pariki naho baramwangira kubera ko ari mugufi, akaba avuga ko bashobora kuba hari ikindi kintu bamuziza leta ya Kenya idashaka kumubwira. Uyu muhungu mu kabaro ganye n'ikinyamakuru avuga ko azi neza yego ko atari muremure, ariko mwumva ko areshya na metero 37 bitakabaye bumuza amahirwe yo kuba umupolisi kuko abikunda ndetse ngo uburebure yumva buhagije. Uyu mugabo ngo nubwo inzego zimwanga ko uburebure basaba adafite unazarekura atabaye umupolisi kuko abikunda cyane. Mu myaka yashize umunyarwanda yigeze kuzamura ikibazo nk'iki cyo kuba atarabashije kujya mu ngabo z'u Rwanda kubera ko bavuga ko ari mugufi. Icyo gihe umugabo w'ikirenga w'igisirikare cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yavuze ko ibyo bitaba impamvu kuko ingeri z'abantu bose mu gisirikare zikenerwa. Ahandi muri Afrika bambwire ko leta ya Eswatini yemeje ko hawe miliyoni 5 z'amadolari aturutse kuri leta Donald Trump kugira ngo yemere kwakira abantu leta Amerika yise babi cyane mu rwego rwo gushyira mu bikorwa politiki ikomeye mu bijyanye n'abimukira. Iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afrika cyowe n'umwami Muswati wagaze ufite ubutegetsi bwose cyakomeje kunengwa n'amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu kubera kugirana amasezerano yo kwakira abimurwa n'ubutegetsi bwa Trump. Ibonera makuru AFP bivuga ko Minisitiri w'Imari wa Eswatini Neil Richbeck yabwiye inteko ishinga amategeko kuri uyu wa mbere ko ayo mafaranga yakiriwe ati nyuma y'uko tubajijwe twabwiwe yuko ari ay'abimurwa. Yongera ko Minisiteri yitegeze bimenyeshwa mu gihe cyose icyo gikorwa cyakorwaga. Muri Nzeri umwaka umuryango wa Human Rights Watch wavuze ko wabonye kopi y'amasezerano yemerera Eswatini kwakira abimukira bagera ku 160 bavuye muri Amerika mu gihe leta zunze za Amerika zemeye gutanga miliyoni 5,100 yo kubaka ubushobozi bwo gucunga imipaka n'abimukira. Kugeza ubu Eswatini yakiriye amatsinda 2 y'abirukanwe muri Amerika, 5 muri Nyakanga n'abandi 10 mu Kwakira. Umwe muri bakora amaze koherezwa muri Jamaica igihugu cye cy'amavuko. Umuvugizi w'agateganyo wa guverinoma Tabire Muduri yabwiye ibisi ko ibiganiro bikomeje kugira ngo abandi nabo basubizwe mu bihugu byabo, ati bose bazasubizwa mu bihugu byabo. Richkenberg yabwiye inteko ko ayo mafaranga yashyizwe mu kigo cya leta cyo gucunga ibiza, ariko ngo iryo shyirahamwe ntiryemerewe kuyakoresha kuko ritari ryagenewe na guverinoma. Ikindi nuko ayo mafaranga agomba kubanza kwemezwa mu buryo bukurikije amategeko. Nubwo ari ubwa mbere guverinoma yemeje ko yakiriye mu mafaranga, Muduri yabwiye ibisi ko guverinoma yari yaratanze umucyo kuko Amerika ariyo yishyuye ibijyanye n'ibiro n'amafaranga yo gusubiza abimukira mu bihugu byabo hamwe n'ibindi byabagendaho mu gihe bari muri Eswatini. Amashyirahamwe y'abanyamategeko n'imiryango itegamiye kuri leta muri Eswatini yatangiye gukurikirana mu nkiko guverinoma ya Eswatini bayishinja gushyira mu bikorwa icyemezo bo bita ko kidakurikije amategeko. Guverinoma ivuga ko ifite ububasha bwo kugirana amasezerano na Amerika. Muduri yavuze ko icyemezo cyo kwakira abandi bimukira kizaterwa n'ibiganiro Amerika ndetse n'ubushobozi buhari. Ikigo gishinzwe gereza muri Eswatini cyavuze ko bakiriye bose bacumbikiye mu buryo bwizewe kandi ko nta kibazo bateza ku baturage. Amerika yavuze ko bamwe mu bimukira bohereje muri Eswatini baturuka muri Jamaica, Cuba, Laos, Vietnam na Yemen kandi ko ari abantu babi cyane. Aya masezerano yanateye impungenge cyane Afurika y'Epfo itinya ko abimurwa bashobora kwambuka umupaka wabo utarinzwe bihagije. Eswatini mbere yayo yitwaga Swaziland ni igihugu gito kidakora ku nyanja gikikijwe na Afurika y'Epfo na Mozambique. Umwami Muswati wa gatatu niwe ugitegeka kuva mu 1986. Naho kwa kabiri umuryango utegamiye kuri leta wo mu Burayi ushinzwe itegeko nshinga uburenganzira bwa muntu watanze ikirego ku mushinjacyaha w'igihugu Ubufaransa urwanya iterabwoba ushinja ikigo cy'ingufu cy'Ubufaransa Total
tutanirije kuba cyaragize uruhare mu byaha by'intambara byakorewe mu gihugu cya Afurika y'Amajyepfo cya Mozambique. Ibyaha bivugwa n'uwo muryango uvuga ko byabereye ari umushinga wo gucukura gazi karemano wa Total Energy mu ntara ya Cabo Delgado ubituje birimo iyicarubozo no kwica abasivili benshi. Ikirego kibanze ku ihohoterwa rivuga ko ryakozwe hagati ya Nyakanga na Nzeri 2021 n'abasirikare bagize itsinda rya Joint Task Force ryoherejwe kurinda abacukura gazi muri Cabo Delgado. Iryo tsinda ryishyuwe na Total ku masezerano yagiranye na guverinoma yari igizwe n'ingabo za Mozambique. Bikavuga ko ibikorwa bivugwa byabaye nyuma y'igitero cy'abajihadiste cyagabwe aho hantu bigatuma imihagarikwa aho ngaho. Igitangazamakuru cyo kuri internet Politico cyatangaje ko abasirikare bakoreraga aho hantu bafungiye abaturage bo kuri 50 muri kontineri mu gihe cy'amezi 3 babashinja gushyigikira ibyihebe. Abaturage barakubiswe bicwa urubozo cyangwa baricwa 26 nibo barokotse nk'uko Politico yabitangaje. Uwo muryango utinya inyandiko z'imbere zerekana ko Total Energy yari izibirego by'ihohoterwa rikorerwa abaturage bikorwa n'ingabo za Mozambique guhera mu Gicurasi 2020 ari gukomeza gushyigikira uwo mutwe w'abasirikare. Umuyobozi wa gahunda y'uwo muryango ushinzwe ubucuruzi n'uburenganzira bwa muntu Carla Gonzalez yavuze ati Total Energy yari izi ko ingabo z'igihugu cya Mozambique zashinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu buri gihe, nyamara ikomeza kubatera inkunga ifite intego imwe guha umutekano ikigo cyayo. Mu itangazo rye ati amasosiyete n'abayobozi bayo ntabwo ari abantu baba badafite aho babogamiye iyo bakorera mu turere tw'amakimbirane nibo bashoboza cyangwa se bagakongeza ibyaha, bashobora kuba bafatanya ibyaha kandi bagomba kubiryozwa. Umwaka ushize Total Energy yatangaje ko itigeze imenya ibirego by'iyicarubozo byakoreweho yimuwe kandi ko abakozi bayo bavuye muri Mata 21 kandi batagarutse kugeza mu Gushyingo kwa 21. Nyuma y'ibyo bivugwa bibaye, Total Energy iracyakurikiranwa n'abashinjacyaha batandukanye mu Bufaransa kubera gukekwaho ko barananiwe gufasha abantu bari mu kaga mu gihe cy'igitero cy'intagondwa z'Abasilamu no mu kubabunga muri 21. Nta birego biratangwa kandi Total Energy yakanye amakosa. Iyi sosiyete kandi yashinjwe n'imiryango itegamiye kuri leta mpuzamahanga no mu gihugu mu kwezi gushize ko yarafashe iki gihugu bwate mu gusaba ko ibintu birushaho kunozwa kugira ngo hasubukurwe umushinga ifite imigabane 26.5%. Gahunda yayo nshya y'ingengo y'imari yo gufungura umushinga 2029 iteremezwa n'ubuyobozi ikubiyemo amafaranga arenga miliyoni 5 z'amadolari agomba gutangwa na guverinoma ya Mozambique. Nsoze mabwira ko Perezida wa Amerika Donald Trump yanagaje umunyamakuru wabajije igikomangoma cya Arabia Saudite Mohammed bin Salman yishwe ry'umunyamakuru Jamal Khashoggi. Perezida Trump yabwiye umunyamakuru Mary Bruce wa ABC News ko abantu baza amanyangaye ndetse ko igwa ko ari kimwe mu bibi gikwiriye no kwamurwa uruhushya rwo gukora. Kuwa kabiri Perezida Trump wari muri White House yari yakiriye Mohammed bin Salman igikomangoma akaba n'umuragwa wa Arabia Saudite. Mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru mu banyamakuru yabajije igikomangoma Mohammed bin Salman bijyanye n'urupfu rw'umunyamakuru Jamal Khashoggi waburiye irengero nyuma yo kwinjira muri ambasade ya Arabia Saudite i Istanbul muri Turkiya 2018 akaza kuboneka yapfuye. Urupfu rwe rwakanganyije amahanga, ibihugu byinshi bibyegeka kuri Arabia Saudite ko yamuhitanye. Umunyamakuru Mary Bruce wa ABC News yabajije ibijyanye n'urupfu rwa Khashoggi. Perezida Trump mwuka nawe umusubiza ko ari kubaza umuntu utandukanye. Aturi gusuzugura umushyitsi wacu, abantu benshi ntibakunda uwo mugabo uri kubazaho waba umukunda cyangwa utamukunda. Perezida Trump yakomeje avuga ko igikomangoma bin Salman nta cyazi ku rupfu rwa Jamal Khashoggi. Muri 2021 Leta Zunze za Amerika zemeje ko igikomangoma bin Salman ari wemeje gahunda yo kwica cyangwa se gufata umunyamakuru Jamal Khashoggi. Igikomangoma Mohammed bin Salman nawe ubwo yavuze ko nta kibi yakoze, ko Arabia Saudite yakoze byose byiza ku iperereza ku cyateye urupfu rwa Jamal. Umunyamakuru Khashoggi yarahungiye muri Amerika n'umwe utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Arabia Saudite kandi yari ari umujyanama w'ibwami. Khashoggi yaburi irengero tariki 2 Ukwakira 2018 nyuma yo kwinjira mu nyubako ikoreramo amahugurwa ya Arabia Saudite muri Turkiya agiye gusaba ibyangombwa bimwemerera gushyingiranwa n'umunyaturukiya ariko agenda ubutagaruka. Muri 2020 Leta ya Arabia Saudite yavuze ko hari abantu 5 bakatiwe igihano cy'urupfu bashinjwa kwica uwo munyamakuru.